اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان وممن رحمتهم في رمضان. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان وممن رحمتهم في رمضان. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان وممن رحمتهم في رمضان. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان وممن رحمتهم في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم ayafo hadisa keneman kono ni ma min ye suntige la do ka suntige dama ala bo baraji nyogona ta kadima ka soro foy ma bo atala wala sagasire ni fabasire demisenu munumbe ambolo koro anya kanu kadamine bi fo kata fo sungalo bana dongodo kan joni mogo binani walma mogo biduru nyogona ku ka sintige duma mamuno nube siradala adola suntige bi soro sirala jiti bolo tamaroti bolo wala sa ko sunna nyanamaya amba ke getironda nununa anga yoro donendo afle kalabankoro adeken polsu koro aw yere nyebe mobili tometola la anya jatemine depuis sungalo nana damine fobi mado be debumbu soro nu jigina sotroma na nyire bulaje kumalo la ube jinyi ni kubu suntige na wal jite soro bolo wakati dola wal matamaro wala niye nimbonda de dailele ni fana ba fe ka suntige la de ka suna karidi ama wala tamaro obe di tamaro den saba ala kira ka sunna alayhi salam tamaro ka ka witure o ko fe jide orange abeya walma jidanana walma jideman o fana bido mana kono ani madeleine ani jisa sebe ala wala satigi ka suntige ambela jelen ko baraji soro wala bonda dailele ndo mami ni sebiye ka furufuru de la farni walma gableni walma fewere nana e demsonu bi deme kala se alla se yorola siradanu na ubeta betla ka ko fitrinye walma demseni min fana be ko sebiye fanga do bil alhamdulillah ka demseni yakono ifana se kana ibe gileta ibe jogito ndawla ibadi mooma nitlala anni be suntige nyogon fe wala ni yadda min lende insha Allah fokata ko sungalo bana atijo bi idnillahi taala dongodo suntige be duma tamaro ani madeleine ani ji orange walma ji de mang abe di bela jelema wala sanfana ka baraji soro imami ba fe ka participer i ka baraji soro bonda daele lendelo iseye minye ake walma bise ka nyogona ka getronda wala albabu maftuh afaman tatawa khairan fahuwa khairun la imami nyuma min sirata malabi soro la عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.